Yeah! Drži ritam 1-2, kad na scenu stupam ja, reći ću ti nekoliko riječi, kako će mi suza niz oko poteći, reći ću ti od Enigmi pravoj ekipi, koja ne zna piti, ali zna repat, zakrepat, oni imaju rime, bolje od morske plime, čovječe, yeah! Enigma. Yeah, Enigma, Ixica TV, yeah. Aha. Ixica TV, Ixica TV, Enigma je u kući, pa onda dobro je. To je najbolja studentska emisija, moraš uvek pratit kada se ona emitira. Dečki obećavaju kad ona počne, signali se pojačavaju. Akcija kamera kreći u ovoj regiji, od njih nema niko veći. Moraš pratit, gledat, osim toga drugo ništa ti ne treba. Ixica? Može, ovak. Ovo je Ixica TV, gledajte i slušajte. Intervjuje dajemo uz doze zezancije. Ajde sad da gle, kamere uključite. Proba 1, 2, 3, show sad počinje. Dvije kamere i jedan ludi voditelj. Usred intervjua mobitel zvoni, o ne, o gle. Voditelj se smije, a nama je sad dobro. Ixica TV, sad si respekt po bro. Nalazimo se u studio Šupa sa dva mlada naočita glazbenika koji predstavljaju svoj band, imaju blistavu budućnost, pa nam recite nešto dečki o sebi, kako se zovete za početak. Ja sam Deni Jordan Marković. Ja sam Jasmin Pajić. I mi smo Enigma. Enigma, čime se bavite dečki, što pjevate? Pa puno toga, stvaramo glazbu i to rap glazbu. Na području Varaždina djelujemo i širimo se. Da, u širinu. Koliko već djelujete? Pa nešto više od 2 godine. Od 11. mjeseca 2007. godine, onda prvi nastup, prvo okupljanje, prve pjesme, nas dvojice, prva pjesma i tak. Gdje je bio prvi nastup, koliko je bilo ljudi za sam početak? Pa dobro, mi smo bili praktički predgrupa, ne? Bilo je ljudi koji su došli i druge izvođače gledati, tako da je bilo oko 40-50 ljudi. Da. Predgrupa kome? Ne znam, bili su još i G7 iz Toplica, ali ne znam ko je točno na glavu. Bilo nas je više izvođača, G7, RHS, mi, Medo iz Čakovca, uglavnom bilo nas je više i nastupali smo. Prvi nastup nam je to bili smo prvi, dobili smo dobre kritike i pohvale. Probili smo led i bilo nam je dalje sve lakše ovoga. Znači prvi nastup pamtite samo po najboljem? Da, sve bilo. Da. Gdje je bio? U bivšem VS-u, to jest klubu sadašnjem. Znači to je bio onaj kontest, ako se dobro sjećam. Da. Ne. Otkud sama inspiracija za vaše pjesme, vaše stvari, ko vam piše tekstove? Inspiracija, pa iz svega, iz života, pratimo sve, imamo toga za repati i pričati, a tekstove pišemo sami, to je naravno normalno, kad se tiče repanja da svaki piše svoj tekst, tako da je to. Znači u biti inspiraciju sve poslud. Najbolje inspiracije recimo dobijemo kad smo skupa, znači tu u studiju, onda pustimo si neku matricu na laptop i pišemo, dogovorimo se temu i na svaki svoj vers, svaki svoj dio napiše i za reference dogovorimo i to je to. Plava ciganko, ceo grad zbog tebe zna me, u crno si zavila me. Što se tiče vašeg studija, kako ga volite zvati popularno, Šupa?
dajte mi recite nešto o njemu. Evo, napravili smo ga sami. Uzeli smo sve materijale koje smo mogli naći ovak okolo i kupili smo čavle i to smo zbuksali. Još ga treba upotpuniti malo, to isto planiramo. Uglavnom recimo u početku kad još nije bilo toliko sređeno, kad nije bilo platna i to, potrošili smo u taj studio simboličnih 9 kuna koje smo nažicali od njegove bake, pošto je ta šupa u njegovom dvorištu. I samo smo te čavle kupili kaj smo mogli neke skemijati i to, zabiti neke stvari. Onda smo imali 2 stara madraca koje smo isto iskoristili i treći smo nabavili naknadno, pa smo tu komoru zvučno složili. Sve kaj smo mogli smo iskoristili, ne? I moramo se zahvaliti našem prijatelju Hrmanu, on je posudil opremu i on je isto član Studio Šupe, znači to je ko ekipa, ima nas par koji dolaze tu repati i očekujemo još i druge koje žele, znači snimat neke, nek slobodno kontaktira nas i to isto. Da, naravno, jer nama je u mogućnosti pomoći nekome, pošto mi dok smo počinjali sve smo sami, sve to malo nismo imali di snimati i to je najveći problem, ne. Ali tad je došao generalni sponzor baka koja vam je posudila 9 kuna za čavle i napravili ste što. Bez bake ništa. Ja sam bilioner, ja sam ti mladi bilioner. Nemam para, lajem koker. Znam da nije fair, ali para trebam jer nemam ti ja posao i ne zarađujem. A da ima para koliko rima, smio bi se svima. Ne bi se smrzavo, ne bi bilo hladno dok je zima. Kupio bi ono što nikad nisam imao. Stvarno bi bilo fino, lijepi bi život imao. Ne trebam se ulizivat drugima. Imao bi svoju firmu i ne bi ovisio o drugima. Za šta bi investirao, ne bi išao na biro. Pio bi pivo i sve bi meni bilo milo. Bilo bi super da imamo para, pa da si pojačamo studio, da stavimo drugi kat i WC onak u udrumu. Kaj bi još? U vašem dvorištu primijetio sam veliku količinu indijske konoplje. Što radite sa njom? Pa, naravno čekamo da sazrije i onda fino kosimo, beremo. Da, sušimo, palimo i to je to. Da, to je to. Što se tiče vaših nastupa, koji bi nastup izdvojili, koji bi nastupe izdvojili ovako kao najbolje? Po meni, osobno, 1.8.2009. na skate parku, na neki skate contest, tako nešto je bilo. Uglavnom, to nam je bilo, ja mislim, prvi nastup na otvorenom ili drugi, tak nešto. Uglavnom, bilo je dosta ekipe, sve to. Podrška. Da, podrška je bila maksimum. Bila je nastupali su isto G7 i Domel iz Čakovca i Medo iz Čakovca, mi smo zadnji. Felix isto iz RHS-a, da, i Pseto iz RHS-a. Uglavnom, nastupali smo, meni osobno je to najbolji bil nastup, Meni je u Šarku dok smo bili nedavno u kafiću, to je isto bilo puno jako ljudi, dolje prosto baš lijepe grafiti i to. I novije pjesme smo isto izvodili, to mi je bilo stvarno najbolje koncert jer svi su ljudi onak ruke gore i bili su uvijek za me. Fora je bilo kad smo sami nastupali, mislim da mobitel zvoni. Nema frke, sam pričam. To je bil prvi solo naš nastup, ne? Da. Daj čovječe, ovi narodnjaci mi idu na živce, evo ovak, slušaj, imam jednu stvar, točno zove Cakaroš, ovak ide, prilike, da, recimo, ovak ide, pazi. Malo lepa Brena, a i Mile voli disko. Kad slušaš narodnjake ti, pao si nisko. Malo kuliš, malo kitić, malo ceca, malo seka. Djevojka lepa sad, muzika i salta cepa. Mečka se zivo, lanac oko vrata. Od zlata veći je lanac nego zimski umog auta. Kada ritam te hvata, Mile kitić barata. Basovito, on je narodnjaka, motherfucka. To ti je caka, to puši sponzoruša svaka. Ako imaš para, odjednom ti je laka. Nije žvaka za seljaka, ali cajke jesu.
Pitao sam prolaznike plave oči gdje su. Šerifi rade na jukeboxu, rokaju pjesno. U klubu je tjesno, sad lome se čaše, peva Dara, Buba, Maraza, Cekaroše naše. Sad je Severina tu, baš je, znaš je. Cijela scena jela bijelom šmrkanje u nos. Narkobos u klubu sada trlja si nos. Ej, to ti je štos šuljica, od kopčana vire, kedla virila, nas dugačaka, križmo bode rebra. Vidiš te brat, to je caka kod narodnjaka. U koji grad dođeš, uvijek je mjuza, taka mjuza me potakla da šampancem udarim u glavu. Ješ narodnjake, rađe repam i pušim travu. Dajte mi recite oko vašeg CD-a, jel planirate nešto izdati ili? Da, CD je gotov, znači album taj sastoji se od 18 pjesmi, imamo par suradnji sa drugim reperima iz Hrvatske i planiramo ga već jedno vrijeme izbaciti van, ali financije su problem, tako da čekamo još da se neke stvari riješe da bi mogli ga podijeliti i da napravimo promociju i tako. Za sam kraj mi recite ko je od vas dvojice bolji reper? To ja. Ne bi se baš složilo, ja mislim da sam ja bolji. Pa jesi ti bolji čovječe, po čemu bi ti bio bolji? Pa ako sam bolji, pa čekaj, kaj si ti za nje napisao? Pa daj nam... Kad se cura zavoli, kad je duša upije, onda srce zavoli kad ljubav